Hi, jotono khulumka ani Tripuri dofa channel naitongnai takhubukhu no hai ani khapang hamjang maya phare ang tini advance nirangno International Women's Day ni khapang hamjang maya phare abno tei kok thaisa thainei share khainani tini ang nirokbai phaija International Women's Day tamo tei bofro bo chengkha historical background tei bahike bono jeng palai thai ba mane thai ke tabok sin Tripura hao bahike jeng situation nugitong abrong teyang tini kisa share khaina nge pilana ang sao chairok tongkheba nakardi chamarok no ke joton thani useful khangke ang belai ke tongthoknai tabok International Women's Day abo tamo ang kisa rogui sanai pila English bai sanai ge bono kok borok bai kisa sukru bai sanai. What is International Women's Day? International Women's Day is a global day celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women. The day also marks a call to action for accelerating gender parity. Abunke hai 8 tarik ni March every year International Women's Day hayung ganangai bwrwirok sal nei jotono संसार गनांगै जों पालाय तंगमान नुगो के सिन त्रिपुरा बो पालाय बायनाय ते पालाय के जाव के आ पालायनाय थांथानि जों किसा सिनानि नांगो बनि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बाहाय के सकफायका आब्रं जों सिनाय के बाहाय के जों बनो पालाय थाय तान बाग जों पालाय तं सिलाय के बेलाय के जाना संसार गनांगै जतनो 8 तारिख मार्च बरैनो तयै बृरक अचीवमेंट social, economic, political, the cultural. Achatan tei achievement bwrwirok tam khaima kha successful kha ba tama contribution khaika abno tei discussion khainai inge a discussion a salo kono desh ke bwrwirok ni je achievement no tei proshongsar khaiye tei borona khabasaro kaham hono tongthorogo teibo borongno sokatrok rogui teibo honor respect khaima bisingtei borongno khatung rogo ke next generation bo obahai khindo khake tangani bokha phai ge chini bisingo ke chini Tripura hao abhai belai khen kisa nukjag kisgri homahai adina teibo jeng nukjag je accelerating gender parity mane gender equal bono teibo doronani mane bujoglai silai chelabri saman abono society o teibo bahike kaham ke solromanai doromanai abono busung discuss khaijago a salo proti bosorno theme tongo theme mane kokbokri a kokbokri no tei one choglai te kokbokri no tei na vision mission bu kokbokri no tei samung tanglai taklaini 2022 ni International Women's Day ni kokbokri ke gender equality today for sustainable tomorrow. Boni meaning ka jodi gender chelaburi saman klai equal ke tong ke future ro chini sustainable ke jeng thangi tong manai. Oro buri chela nei khaglai tong ha ke future ro jeng sustain ke tongi mayang nei. Mane future ro jeng gamangai thangnai. Obo homani. Obo no teisa kaham ke busina ke gabang man o theme no teine explain ba salaina ni gabang chorananai haifana sing asungna kisake bujinai je chelabrai saman ngia ke future sing danger tong humaniklai sing tan by International Women's Day observe khaitong palai tong bo ha ke mainly gabang man tong haifen mainly ke celebrate women's achievements bwrwirok ni je successful mani bwrwi dophawat contribution rogwe success marokno sing celebrate kai संसार गनांगै गोबां बृरक achievement खाय गोबां कतर सला बायबाक्सन रदि जों नुखा कल्पना चावला सुनीता विलियम्स सरनो नखासाका गुरि तंगनो अम हायके हायबान चिन त्रिपुराव के रां पैसा ग्रेन बागै साक थांनानैसि पाइलायां तं के आबन बागै जों बृरक आसक achievement खाय माया खाय माने नुखुंरो बाक्स achievement खाय ता साबुतैनो पररगै रोंरगै लेखा परा गोरोंख्लाय चाकरि बाकरि रमाखा आबो कायसे काइन्ड अफ achievement के जों अबाय बोरै बुमारंनो नाहै जों एनकारेज खाय माने के जों नुगो इकोनॉमिक राव बहायनो कल्चर राव बहायनो
tei political rok bahaino asuk kabang karipan ni prasa ni bisingo bosung khoroksa khorok nei chung nugu khlai tongman nugu ge borok no phan chung tei encourage khainani nang next ingka ke raise awareness about gender equality chung awareness raise ma khainai chela buri saman abno chung awareness ma khainai sudu buri no simia chela no bo chung ma sironai ingke si nukhungo khakchangma sokphaini society o khakchangma sokphaini bhai bosai gnaneina sina nangnai je chung equal nei buri ke si tongkha bosai ke sili angke aron bulai toklai sokphaiman hainba jotono chung chela buri okrasrai chung sina nango gender equality mane buri chela chung saman nei tei kaisangke lobby for accelerated gender parity mane chela buri saman je one sui tongman process ang tongmano teibu doronani teibu repeat clay society no sironani chela buri okras raino jotono sironani je chela buri kwel nei abono sirona bai chung awareness raise ma khainai borok rokno sirona nonai tei kaisangke fundraise for female focused charity chung fundraise khaimana obai kwbang buri randi rok tongo nukho domestic violence ni bagai buri nukhung tongmaya bosabi bojangmani ba bukrajak bukra ba abo haike violation mani domestic violence nukho ungma bagai buri nukho tongmaya abo hairok ni bagai chung fundraise khaye organization bisingte randini shelter of khaimana salsa salin bagai bu tongmanai ja abai shelter bu khaiman international women's day sengtan bag palon khayana observe khayana main linke buri rokni achievement no chung encourage khainan buri rokni je samung success ungma rokno chung khatung khaja khlai bono subanani khatung ronani recognize society o sini ronani hinke si chung khatung khaja khai teibu next generation bororo samung tang ye chini bisingo angka obairok gori hainbang chung khatung khajani sokadrok roimaya award roimaya tam bangke chung tabuk bu asuk sisogya ko rang paisa koroi sak sakni life bai chung pailaya ye chung baike society help khai bino samung kaham khai chung achievement angima nukhungo sakni basarokno phorongoi toroi loromani abo kind of achievement international women's day ni color ke purple jemon ang ta translate chuni to purple color tan bai abon purple ni ke purple ni bujogu justice and dignity burirok ni borok ni bhaini man sonman tongu justice bichar thik manani bagai chung u color no recognize khai green ge symbolize khai hope international women's day ni bisinte chung burirok asa khai hope khai burirok thansa khabaksa suba lailhai favor khaila burirok no defend khaila ge chini dignity bai thangai tongnani ba society tongani khaksangai kiriya koroya ke tongmani abu kaisa hope te kaisa white represent khai purity chin burirok ni bakha ke pure swag rok nungya rang pisa basuk lok nungya international women's day ni color purple green white poila sakang ke international women's day palaiman nukha Australia, Denmark, German, te Switzerland. Borok 1911 March 19 ok khaika te boni ulokia Russia rok baina 1913 ni last Sunday ni March 23rd ok khaimani nukjak phiaba boni historical background chung nai langke teibu sakang no chengjak 19 शताब्दी o chung nukha gnang desh America hairo rang khana bagai industry rok factory rok ni bisingtei rang khana bagai burui rok no kabangma burui rok no samung tangromani nukjakha borok no rang kom brojag somoi besi samung khairajak abake chung nukjakha 1908 rogo ke chung nukha belai ke political unrest rang paisa gnang ba goroi no ke suppress khaika kam tangrokha torture khaika abake nukjakha hain bagai 15000 burui rok New York go protest khaika rally rok khai movement khai borok demand khaika je borok no bu samung tangmani shorter hours khai di hinai inke better pay mane rang kabang ko ronan bagai a jorang ke borok no hor jora samung tang rojak kedagma salsa klai aro hor kutu ke sangmatang ge rang keblene
kisaku selani sai kisaku rang a jorang ke Bwrwirok vote bu maro ya election bu mabasa ya ge abrung tege bri kebang ma New York andolon khaike Denmark ni meeting o borok decision nakha je International Women's Day 8 tarik March every year ngsnai hinai a jora borok campaign khaike samung tangmani সময় কম খাইনান বাগै বুট রগানি তে ইলেকশন বাসাগানি বरै बहायनो अभायखे बरक दाबि खायखा बरैबो लेखा गोरों सलाहैखे न पाब्लिक अफिस राव साम खायमाङानि बागै बरक डिमान्ड खाय एन्ड डिस्क्रिमिनेशन माने सलाब्रहि जे खागलाय तंमानि आबनो स्टप खायनानि मथागनानि बागै बरक आन्दोलन खाय इंगे ताबुक जों नुखा ट्रायंगल फायर होननाय मीन्स आरनियो फैक्टरी गो Bwrwirok sam tangmani tan bagi boro aro hor basagै थैबायला tan bagi ke 10 tala 8 tala abhaini hor ngai थैखा borokno je onkhamani dogati beragै tongja borok Bwrwirok थैबायखा salabo tongo haiban bwrei besiko yaro nyo जों Bwrwirok Italy ni te Jews no bwrei besi thैmani ba record tong yatabo obhai ingman poreno International Women's Day teibu kora kaham khlai strictly palaijak tong whole world ge tam ke world ni Bwrwirok dukho nangjak kya ge borong support khaikya borong no dobakha borong favorite voice raise khaikya a thaiman bagai ke sing tabo thainai rong bagai sing muito khaithai every year sing International Women's Day palai proke sing muito khaithai tam ke borong ni आन्दोलन बागै बरंनि मुभमेन्ट बागै बरक थैमा बागै न तिनि जों इलेक्शन रक बासाय तंगमानखा भोट रक रयमाखा जेन्डर इक्वालिटी अभायरक जों मानखा खनाखा ताक जों एन्जॉय खाय तंगमानि बरक थैमान बागै ये बरक नबो जों मैतो खायथाय आ जरते केसे बरक स्लोगान रगो आबुंगे ब्रेड एन्ड रोजेस के रेस्पेक्ट एन्ड डिग्निटी बाय Bwrwirok no samung khairon bagै borok slogan tisaka 10 excellent ways we can celebrate the International Women's Day oronugo 10 ta podcast जों celebrate khaiman hnai haiban kabangma podre pot klai janja area janja jorawo ba janja situation buchigै जों International Women's Day no जों palai tongman kaisa point जों nugo break the bias and show your support on social So bias man rongno जों break खायनो नाङो bias माने जलानि दिमां दाइमानि राव जों patriarchal society o पुरुषतान्त्रिक दियो जों नुगो जे जलानों दाइमानो कायसा कुइसन नुखुङो नुगो जे बसा सलाबा बसा बुरैबाय वालायके जलान्दिगि बेसि दाइमारं नु आबहायरक तांथों show your support on social जों support माखायनो ता जों नुगो Bwrwirok to हाजक थाङो नुखुंनि थेके हासालमा बैनि सोसाइटी बा बैनि नुखुंगो नुयासिया नुखुंरो जों गामिराव बोरै हाजक माथां गे निचय बनि डिफिकाल्टिस गोबां माथं बनि गोबां असुबिदा दं या आजराव जों सपोर्ट खायनो नाङो जुबाना नांबोनो गे तेबो जों नुगो जे हाजक थांमा जागो जलानि जायति गुस्ति गोबां बके आबरिखे साइचुंसि दं उनाय ये बोनो खरकसासो हाया के बा ग्राजक भा हाया हका के जतन दल के बोनो हामिया हन या आजरारो जों मा बुजिनाय आबरैनो जों सपोर्ट माखायनो बाक्सा सिया साहस गरै के जे बरक स्ट्रं वुमेन बरंनो माखायनो इभेन जों नुगो चिन सोसाइटियो जे बरैनो हामजाय मायारं के जों सकाल रकनि ब्रेन्ड खायै बोनो बारानि रक रख्लायमान आजरावो आबरैनो जों सपोर्ट माखायनो तेकेसन के इनवॉल्वमेंट एंड पीपल who identify beyond the gender binary in the conversation and celebration. जों omhai celebration खायफ्रं के celebrate no involve खायदों जेकुनो International Women's Day पालाइल हाके जों बरिसिमि यागै सलानो बाहायनो इनवॉल्व खायनो नां जे सलारक बाक्सा लिबेरल माइंड बरि सलाहनै खागिया आफाय सलारकनो न विशेष खायतेया नां हिसा तान के बाक्सा के बरि सलाहि खागनै Bwrwirokनि सिमि सिमो चिनि बागै यारकनै वानसुनै के ओमहाय ब्रॉड माइंडेड दङ सलारक स्पेशली ताबुक तो जारा शिक्षित अब ताबुक साइमाखा जेंडर इक्वालिटी सम्बन्धेर और ते केसे तंगो एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वालिटी इन योर वर्क प्लेस चिनि सामतांगमा जागाराव फानो जों जेंडर इक्वालिटी नि कग्रक
sagoi ma khnaronai tei ma sironai gender equality ni favor जों kok ma sanai je kono school college ro niro thamtang tongkhage जों ma sanai gender equality tam ke equal ke tong hage belai ke ne kaham society ba develop daiti nangnai ab hairok जों sina na bujongna nang te kaisang o jorao जों sido a sido no bu जों sina nang sido hage convention on the elimination of all forms of discrimination obong hage united nation by declare khaija bwrwirok ni rights rokno joto prokar je burin against discrimination khai tongmano elimination mane sokmoi khibani aboni bagai o sido asai aronyo bwrwirok ni empowerment bwrwirok ni right tongo koyekta ang sanai a sido je declare khaijak mane united nation by bwrwi ni equal right tongo property o sala je mamani bwrwibo manan nang kaijai buhaina je nukhuo sompoting mane buhaibai busaini 50-50 ne right salaro kaija ke borong title suimana ye bwrwibo tabok suimana sakni title no naroi tongman bwrwirok ni right ta decision making जों nugo salaro jekono decision khaini ke salamang meeting khai decision khai society ning thang political ning thang yaba a decision making of haina 50-50 ne bwrwirok present tongna na jekono meeting o obrong kha chini sithai tong tikai sangke जों bwrwirok je business khaimarong जों support khai thai klai afterong जों discuss khai nani nang ajora rawa bwrwirok ni rights rong no teye ba jekono domestic violence ni boy rok teye जों film rok ajora naiman kabang ma bwrwino teye screen mane film rok tongo movie rok tongo bwrwi torture khaijak mani nukhungo strong women torture khaijak phan basai tongmo mani abhai bwrwirok ni film naimana powerful women strong women rok ni film kabang ma tongo ajora rok naiman oro sajaka donate to charity je bwrwino teye female focus charity rok no donate khana nang rang paisa ro rona nang abhai ke जों nugo hospital ni जों joton saimana belur go जों tathanglai प्राय boro abo ge bwrwibaiनो tisajagmani bwrwini saktharma baino hospital tisajag teibo oro tongo acknowledge the awesome women in your life जों chini life o joto bwrwiya masa musu bunse extraordinary ke asai powerful strong women asai ke borongno जों recognize khaina nango sinina nango subana nango borongno encourage khaya nango जों borokno defend rona nango protect ke tongna nango tamke chini society o kiskri homahai masa musun asai am bagai जों nugo chini society o bohai bwrwirokno ke prai borok sakatisa naya borokno down kikhlaina bagai podre pod hamia sitra honlai even nindaro lai hoda kaina akum hai roke ke je kereng roksa se obai ke nindaro jake kok saraya bukhuk muthujak praine bwrwi chero asoke allergy nangjak marok nubai even जों khana bwrwi hayama phu tam hayama phurok hunai nugu bwini jatio bwrwi haya phan powerful khaimanai kereng no ke sakati sai roi ro जों besi hasal sthang naya chini hi ari protima bhumik bo bwrwi haya phan bono borong dofa sakawti sai ro bono ti sake borong borok hamnai janai ya bhai ki nugma bagai borok ti sai roi ro prai jaga no जों bwrwirok kharsu susi joto jaga tongya tan ke जों belai ke nukhuobo paile sam kabangma haifano dofaobo hamjagma bagai dofano phiyogna bagai जों nukhungni baire onkhagei जों sam tanglaija political phangthung social phangthung phiaba जों baibai bande jago nangprongke movement khaiprongke bwrwino nango bwrwi sara ingya bwrwi siti samanai bwrwi si phiyogmanai hi जों kongsugra jago bande jago je nangprong hongkake जों sakagei hojago ba nor jago abno जों chin kok borok bai tongo mala rana proke phaidi manai phaidi jana proke thangdi manai thangdi e obhai andolon khainani movement prongke bwrwi nango bwrwi si asol bwrwi sara jati phiyog jaya bwrwini success khaimani kintu minister phana MLA phana basana angproke bwrwinke oroi tongjago enbageino bwrwirokno ang kharsu sungjago o jorano जों strong women powerful women ke basana nango haino basana ke tongya abon जों nango strong ke basana powerful women ke basana ke जों practice nango srungnani nango jraifroni sine bukha boni thei ganang nanang arbisi ang wanchu kaitoni bo blessing tongna nang ornya ang koina musu sini bwrwirokno 8 tarik March go every year
International Women's Day observe khainai ba adino sung holiday demand khaima ke chao demand khaina nango tamke dara chakri khainai ro ba chakri khaya phana basabu te school thangma bai basai office thangma bai adino jung kaham ke palai mai jodi bondo holiday mal ke jung buri joto no kaham klai palai manai tei busung International Women's Day ni kogrong tei discuss khaimana gender equality jung celebrate saman hi hoi tongmaro tam tamu saman bai ke saman abdrongno sigiman an bagai jung brino defend rona nang je masamusu gorong bokha ganang sahos ke basanai strong sangsar gobang bring bisio hardly masamusu asai bo haike ke abhai strong women powerful women rongno jung defend rona nang borong sobana nang phiaba chini bisingo Bwrwirok gobang ku strong yani bagai jung haike defend roi maya sobai maya protection roi maya ke oron jung wan chok thai je jung khoraksa bwrino lasirol hake a lasimu ang bwringi an thanibu sakaubu kalai hnei jung wan chok thai tong am bagaina jung strong women ba powerful women leader nang tong nang jekono jagan sakni decision bai sakni samano tei fight khaimanai abhai nang bwri leader ngibu kolom suinani ke khoraksa borok ba salano nang ute orani ora thangnai ke bu salano nang abhai ni theke saka ka sai phaima kesi jung strong leader ngai mannai jung powerful women ba powerful leader na ke duita jinis belai ke nang kaise ke education te kaise ke economic power rang ni power te lekha pora ni power ge o duita jinis belai ke nang ya a duita jinis kring ke na jung leader ngai bu o application sunya ke khoraksa salano pa suiro phagradi ma honai ke abo ni bagina strong leader ngimaya powerful ngimaya strong women powerful women leader nangai tong ke strong women ke ba tam no hon strong women ke bo kiria kubui hi wan so tong mano bo strong ke tei tong nai kubui no bo kiria ke sakhi roi manai ye bon strong burui bo ke maya ganang nai khairong ma ganang nai ka thalai tong nai kereng nai bo sak basai manai bo basani bagai bo sak basai manai buinu po depend khaya obongka strong women chin bisio takpana kiri korokhe jefrophan tong mani nukjaga strong women powerful women nangai tongu dofano lead khainan bagai chalabai kade baksa khlai hingmangan bagai sing nangai tong o jorao khorsa khorognei pepla mano baksa selaro hamya ke nindaro ke disgrace khaike lasima rokhake aro strong women kabang ke bono defend roiman kintu chini society strong women green bagai nini khorasa khorok nei basa mano sikhlek jagmano phana bono protection romanai ke bakare ya oron ang sanamusu jung omhaike Bwrwirok no respect rona ringya borom rona ringya ke chini society taitine komoroi thangnai ya oron yo educated ro Bwrwino toi tam bro statement ro a society which does not protect, respect and honor its women can have no claim of being civilized. Je society Bwrwino respect khaya, honor khaya, protect khaya, a society civilized ba sobho ungkha hanai claim khaimaya. Gain bagaina jung Bwrwino respect rothai jung saimano developed country hoike kuno samung salabrai hibu grai abo kuno bar grai salan samung Bwrwini samung nai phiaba chin bisingo ke tam salai sala buhini kok nakhe ba lumui phana nogantin sam khaime ke chala khaila ke abon tam hi salai society o buhini yakese Bwrwini yakese abhai rok honglai to abte wan sungmani homa rok no jung mathak thai klai nge jung develop ngya nai hain ba jung develop country rok no jung naina nang follow khaina na borong thani kuno salani samung Bwrwini samhi kare je mamani baskang joton khai thai tong abna laso ang sanum suchin society in bororono Bwrwino nei kesena nei je honam sumani homani chaya Bwrwini society rong na hoi jung srngna klai Bwrwino respect rona klai honor rona klai protection rona klai haike a dofa roya ke daktin komori thangnai Bwrwini bukhukti saya phana haina kaitor ba ishor abuna bono bichar khainai bichar na obhaingnai jero cursing sok phainai dofao
karon khoroksa borok honoi bon thani curse angkhakin bon nukho sok phainai nukhun porikhe society sok phainai an bagna ang earnestly request khai phan gnang nei sai mama nei Bwrwirok no hona kare ge hongkhaken boni porinam belaike hamya ngnai kaitor naiklai tongnai joton thani na kaitor no kirinan bagai ang koi asang chaya tongkhe nakardi chamarok no sung accept khainani bagai joton thani ang koi asakhena mothaga joton hai hambai te happy International Women's Day 2022